大家平安，要vai tutsua kajam-jaman, nama kaitinana suribat. Saka tutsua kajam-jaman, auruta sopuina kaino tsumas, imazai toa sinipakalang te Yohana toro, imazai toa ita suratan, imazai toa ita kayam patuwaro kayam. 启示录1章1到8节。Aichu mavan na zwa sinipakalan ni Yesu Kristo wa toro. Sinipaparangas no tsamas daya madu. Toa sitaw sikarana nga toa maraka sa skaulan ni madu. Toa patara uri sevatsa a kirimo a kinudan ni katsawan. Au sa sekolah di Kristo. Toa sa sekolah ni maju itari vavau. Sa tau cikarana nga aichua toro. Toa sa sekolah ni maju ati Yohan. Pai na paskalan ti Yohan toa zwa kai no atsamas. Kata zwa sini paskalan ni Yesu Kristo wa toro. Mavan na zwa pinatsuna na nga ni maju penolat. Pai azwa tsau wa semupu taichu sunat. Azwa na kiranda taichu sinipalayang na kai. Saka napasusu taichu sinivichi ka penolat. Na mangwa aravas ayatwa padetanga azwa adaw. Tiakan hati Yohan semantigami yakan pasatwa matapitu kiukaya pasa Yasia. Ula sinipakizang tanumo na zwa na pakisumali pas iling katwa sulibatan. Ana kemasitwa semasa izwa kemasi cuwai. Izwa tutsu no tevril. Saka na kemasitwa zwa pitu vavaka ite ayau toa uradan ni maju. Saka na kemasi te Yesu Kristo na mapaseeta aropas kelak-kelak sangasangasan ana mevalo ta kemasi toa na matsai. Saka na masam ro raso-rasod toa maraka huanti ikatsawan. Timadu na kiliva ketanuten. Na pejamu sa patsaya masang titen. Sate suadai nanga kemasi toa da pasari sariu. Au sate penti seman parkalai itu akinat semakalan no huanti. To uri kipu sensengan toa sensengan no kama ni maju cemas. Ula na pati mamiring rigu katwa pisur ni Yesu Kristo. Amen. Patsuno mantintir di maju na tivavau toa marka erpos. Uri patsung daya maju tsau-tsau wanga. Au azwa marka na vunukuvuk daya maju tsau-tsau. Uri patsun wuta katsawan nga na ala nga uri emau nga masa di maju mapulat. Uri mapasusu waichu. Amen. Izwa kemasi cuwai, izwa tutsu, izwa nu tevril, tala pupitsura na marereng semas. Ivu maya tutsu. Tiakan arapakan omekakan aya. Aichu kainu semas. Sinvichi kimazai toa 启示录的1章1节到8节。Aichu linatan kinusupui na nga gamalu. Tutsua ka jaman-jaman sini pasumalaw sini putarwan tanuten. Yesu基督的启示打来了，事先看见闪电或先听见雷声。
光速是3108米秒，音速是340米秒。在声光两种效果的人生经验中，何者为先呢？若是先聆听，在探寻所听见的如何发生，就如聆听启示录的宣讲，我们会注意到毕德生牧师在天启的雷声给予的提醒。启示录共计404节，其中有518处引用自稍早的经文。如果不熟悉圣经中之前的经文，就很难理解这卷书。这些统计也给我们一个警讯：没有读过前面的65卷书，单单想从听阅启示录来理解启示，你长读所听见的启示，恐怕不是来自于耶稣基督的启示，而只是你自己凭空虚构的想象。从这角度可理解，所谓启示，就是经文本身承载比字面更多的意义。正如诗篇62篇11节所述，神说了一次，我2次听过这事。为什么上帝只说一次，诗人却听见2次？其实我们听上帝的话语不该只是2次。在不同处境中，圣灵会带领我们持续听见上帝在新时代的新启示。他只需说一次，但我们唯有不断诠释这一次的道，才能看见他借着他的话再现今世界即将展开的作为。若是先看见而后听到呢？那么读启示录就如听到物理老师的答案，已超乎人所能理解了。因此我们只能借着信心阅读，切入1章8节所启示不变的真理：昔在、今在、将来永在的全能主上帝说，我是阿尔法，就是开始，是欧米伽，就是终结。而这一切的相信将可以成为我们面对变动世界时不变的力量的来源。Sinaya Danutin Saka Aicha Sinipa Samarao Dalapa Zangaran， 就是我们要好好读对话开暖车嘛的要，所以努伊卡蒂娜那什么不爱说的要，没有读过前面的65卷书，单单想从听阅启示录的理解启示，是那样的路径。没上伊个今那什么不对着在上个赛区是你把什么了拿什么啥的什么不嘛是嘛在段启示录的要会有很多不一样的想法。啥干mana故事呢呀每一天的来读上帝的话。Izwa sini pa samaraw, izwa sini pa galan no atsama tanutin, saka latina na pulingalingaw no sumpusuputin tuay chwa kay no atsamas, ayakana pa samaraw tanutin, latina na tamaruluay, latina na takamalan tuwa varong no atsamas ayakana pa samaraw. Saka tutswa kadamadaman na sini pa kinam tanutin. 圣经这本书是一个启示，是我们永远无法靠自己就能明白的启示。圣经这本书是一个启示，是我们永远无法靠自己就能明白的启示。Sinaya dalutin sa tinana kinamanam tutswa kinadavan sakala tinana kemelang pasusu Pamana sini pada zekat tutswa ka zaman ayakana pasamarau ka inuli。愿那位昔在、今在、将来永在的神，以及宝座前的7个灵和那忠诚的见证者，首先从死里复活，做地上除王统治者的耶稣基督，赐恩典平安给我们，使我们成为祭司的国度，来侍奉父上帝。愿荣耀全能都归给他，直到永永远远。阿们。
Mali tu soka jaman-jaman nama kacina misra selang semupu apa sung to kai no semas lamunana takmelang lamunana tapu picul tisung tiakan ayakana pasamalau lamunana suliva tu suatakan adawan大家平安。